Kaunti ya Tharaka Nithi bakambiriria kukenera machiara maita jathatu ja urimi bwao nyuma ya thoko injeru kuonekana nthigurune ya Dubai aria gukendekaga nkuruki ya tani 24 o biumia biri ni boritie arimi bangi baria batikiri gikundi giki kiao ende baringienda kugunika na thoko injeru guchiandikithia nabo nikenda bomba gukinya kiro cha Marigu iri kuendekana. Samugaishima na Chuikinya. Wakagita arimi bandigo kaunti ya Tharaka Nithi rungu rwa gikundi gia Gikamu Cooperative baigitwe bakiendia ndigo cia thoko-ini cia aga Kenya ira itirabaretagira maumithio marabatwire bairigirite. Muthiende arimi baba ibaonete thoko jingi ome ya Kenya nthiguru ya Dubai thoko ira mukaririgiti wa gikundi iki Jaban Joe akuga ikagiria murimi ndithino ira atwire athithinaga akimenyera Marigu. Tulairaga ndigo jetu Kongoea Nairobi lakini turekalaga tukiranaga riu obura twangirigiti ndigo jetu twacokanire ndigo jetu no tumbe kukwira ndigo jetu outside the country na riu ni tuonete thoko Dubai na ni thoko ina mbesa mbega kile riu ki challenge getui ni kuangirigiti volumes kenda tumba ku sustain that market nuntu tuliendeka twambiria na tani 24 igitari mo in fact tani 24 ni tatirera. Ende Jaban ariuria arimi baitigirie kwithira na ikundi na bathungire ndeni ya cooperative ino ya Gikamu kenda batethaniria kwithirania ndigo ikugana tani 24 ira ikwendekana gwakira nyuma ya biumia biere thoko-ini ino ya Dubai. Kundi jetu ira itonyete gi cooperative no gatubangaga ni ikundi ire kuibati kuruta ndiguri kogu nuntu ni tukwenda ndigo nyinge ati itarimwe ni tubati at least twina ikundi nyingi na ni tukwira arimi betu batonye na bamenyere ndigo ciao no buria ndarikie kuga ni ati ndigo ni nyingi no buria ji scattered ni buria muntu akwendia ndigo guntu na guntu tugaicokia amwe tukera twina ndigo. Nkuruki akibauragia bamenyere ndigo ciago mindani kenda ikiendwa chigwe ire cia grade era mbega brew. In fact kugia na quality mbega kendigo gintu kia mbere ni guikuria itigate mwe jinchondi nuntu antu ni bamenyeretie kwija kugulirwa ndigo jinchondi kale ukula na ituma mbesa mbega nuntu riu ukagulirwa inchondi nenkero mbesa nini. For example twagulagirwa na silingi kana makana mairi lakini leo tukithimagirwa for example tutite kwambiria na 17 shillings per kilogram eu nikuga ndigo ya kilo thate ina around 600,000 I mean 600 shillings kogu veine inteti muno nekathi mbere gwitia muntu ratukira twina negotiation twesokaniria mwe tukamba ku negotiate prices tulinkitwe ni muntu for now na unu agatuterio na tutungwa tumba kukinya nao twitwingwa za cooperative. Ariti ndeto ino kagita kama thomo mararongirwa gutetheria gukiria urimi ASDSP bakomanetie arimi babandigo arithi banguko amwe na ng'ombe cheria na banki cha kubatetheria kiri urimi biashara muchemanio ororuthiritwo muchiwachuka thoko no ikoneka ni lazima na mo maria makulima ndigo na mongerere urimi wao wa ndigo na malime ndigo mbega ndigo zie na quality nikenda thoko o aria yonekera itwike ni kumba kwiganirwa ndigo gintu kia mbele ni kubacokeria nkatho na muno marutererwa sub county ya Muthambi nuntu ni baombira kugwatana barutha gikundi cooperative itagwa Gikamu Banana Cooperative Society. Magita mama ni tukwigwe tugicokia nkatho muno nuntu bwa wira uria ASDSP iturutirite na thirikari ya county ya Tharaka Nithi ni baturutite guntu kuraja kuria turari in fact turaturaga tukirutaga mawira metu o ugu locally na lakini magita mama ni tubanga bangi tumeciria metu twacindia meciria metu twambiria gutwika ntu ba biashara. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.